سر مثلا هبونا گروپین چکدار آرمانج گرتنا امریکیان برجواندین امریکی و آرمانج گرتنا گلک جهان لناف عراق و هرما کردستان برز فیلیپ سیمز کو پسپور گروپین چکدار ین شیعه بتایبتی اندام دستات کوشینه رب روبولا للديجيتال سازیا هوملاند سکیوریتی تودی باوی که راستا خو مهوانه ما فیلیپ تو بخیراتی گلک سپاس بودل دست بکه هین بیدن برسوا عراق بو اوان دا خازین امریکا دا چابیتن بله نخیره زۆر سپاس بۆ vê mêvandariyê derbarê bersivan ew bersivên ku Amerîka daxwaz diketin bi waran beşek ji wan ew daxwaza hindek bersivên gelek rastaxwe nakin bi taybetî jî çunku Washington pêşbînî naketin çunku Washington hiç Washington dizanîtin bexdar kontroleka wasaniye bi ser milîşyan da ew daxwaz dikin ku ev tişebêta rawestandin çunku ev milîşyaya ji aliyê hikûmeta Iraq ve dihêne parêdarkirin budceyê wan ji wê derê dihête dan û Washington daxwaz dike ku başek zêdetir li ser wan bête danan. بریان و که وان گروپین چکدار وکی تجی گوتی اگر چک هبید اگر سرباز و چکدار هبن پشتوانیا دارایی هبید لی يعني الفيديو معاكي بينا بشك جه ديمانه سياسي جي نافچه بجداري كريات ناف برلماني دا بلكي بشك بنجه حكومته يعني يا بزحمت نابي تنف داخازين امريكا بهنا جيبه جيكرن تواقعي دا عراق دي چند شد و داخازيا جيبه جيكت باورم دی gelek bi zehmet bitin bi taybetî jî bo hikûmeta niha çunku eger lê binerin Serokweziran Sudanî û peywendiya wî di gel wan grupên ku piştevaniya wî dikin ek ji wan ketayê Hizbullah ku li parlemanî kursî hene ew piştevaniyeka başin bo Sudanî û Sudanî pêwîstî ya wê bi wan heye û grupên din jî hene bi taybetî jî ew ên ku êrîş dikene ser binkehên Amerîka li Herêma Kurdistanê herwiha li welatên Kendavê û ew wan milîşiyan dest ji hêrişên xwe yên tund bernedane. Dan hezar çekdar hene. Anku proseka geleka bi zehmet e lêya ku ez bawer dikim Amerîka dixwaze corek ji givaşê hebe û hindek hevsengî hebe û ji aliyê darayî ve ev pirsgirêk bêne çareserkirin. Çünkü gelek caran pare desalatê diyar diket eger tu wî pareyê nehêlî di gelek bi zehmet bît bo wan grupên şîeyên milîşa bi tevaz bi du serê xwe bigerin û karên xirab bikin û wê demê jî Bexda jî dê bikare berdestê xwe bibîne û bikare zêdetir desalat hebe. باشا بو عراق يا بزحمتين اجبركو ايران جيرانا ويا دراوسيا ويا يعني دي عراق تشواشت ايران جي رازي كات وامريكا جي رازي كات ريك هي باشترين ريتشيا بل بگومان اوا بزحمته اوا تشتكي gelek زحمته بوان دا کو بکن لê ez dibînim gelek xelek dibînin ku hikûmeta Herêma Kurdistanê bixwe hest bi tawanê dike bi sedema van milîşyan ve çunku gelek rêkarên kêm hatine girtin da ku Cumhuriyetên İranê bêne kontrol kirin di nava Iraqê da lê hin niha hindek milîşya hene ku hatine biyasayî kirin û pare pêtine dan ev grupên milîşyayên Şîe û dihan hezar çekdar di nav dane ku piştevaniya Îranê dikin û ser bi wan partiyên siyasî ne ku lê Îranê nêzîkin bêguman dê gelek bi zehmet bît bo bexda ku tiştekî bike lê beriya niha gelek kêm kar hatine kirin û ev jî encamê wê karnekirinê ye و كوبيس بوهات بكرن بلي مثلا داري اگر هاتو عراق نشيا في كاري بكت افان دا خازين امريكا جبه جبكت چه کار تا دیل بر دست امریکا کو زخته بکت
Well, the United States has a very main and really big card here, and that big card. امریکا کارتێکا مەزن هەیە ئەو ژی هێزە سەربازیە کو بەریانەهاژی هێزە سەربازی نیشاندایە باوەکێ مەزندنا و عراقیدا هاتیە کارینان بتایبەتی لە دژی میلیشیان سەر بە ئیرانێڤە ئەنکو ئەوەیە کە ژوان کارتن کو ئامادەیە بۆ کارینانێ لێ پرسە دارایی پێویستە بکەم نهێدە دیتن پرسە دارایی ئێکە ژ پێنگاوێن کو یا بەرچاو و گرنگ هە This is just dealing with oil revenue. اگر بیت کارینان دیا پیوندیدار بید به دهات نفت و سزا سپانه بسر وان گروپان دا به تایبتی جی دناب حلمتا تورای آبوری دا اوه دیو بید کو انکو پنگا وکا مازن بیتن جالی دارایی وکو چافکانی انوان گروپان هشک بکن لی هر واشنطن دبیجه مکارتن دنشی هنه امریکا پید وی به اپراسیون و کارینانا هزه نبیتن جبرکو بوچونات افزختا دارایی دو ساکتن عراق کویت بنداخوازین امریکا ده النتیجه و انجامای هبیت As an analyst focused on this, I think وقت شروع کاره کو گلک ترکیزامل سر چنده از وارم کو اف گواشا کو واشنطن های اگر بردامی پی بده ده چارس ده انجامک هبه چونکو اگر پاره نمینه ده نوا هف کشی دا رنگ گروپ هر بردام بین و جناف نچن و رنگ ریکان و بینن دا کو پاره خواب دست خواب بینن و هر بردام بین لگندلیه و هر کنترل وان بمینه بسر دهان هزار کسان دا اگر او بمینه اگر امریکا بخوازه بتماهی وان جناف به ودمه رنگ پیویس بید جورک جگواشا سربازی بیت بکارینان پیویس گواشا آبوری هبه یا سیاسی هبه و یا سربازیش هبه نها واشنطن دخوازه بیشتن ام چوانه چینه ناف ململانه کنو و پرسگره کندن چه نکن همان دمیده از گواش هری زیده شی چه بکن لوراشی از دبینم کو اف جورا گواش جالی دارایی و بیتن زیده تر چونکو جالی دارایی و جالی آبوری و تودکاری گلک تشتان بکی و گلک زیانان بگهینی دماهیک مثلا دماهیک بجارده بکار اینانا هزه جالی مثلا سربازی و عسکری و هند بینن اوه بجارده کار چالاک و بهز بیتل سر میزا اداره ترامپ کو جاره کادی بتشتب ناف اوه زنجیره دا کارینانا هزه العراق بتایبتی I certainly believe that's possible. بگمان از بارد کم کو افتش چه دبه The bigger question I guess پرسیارا مزنتر اوه آیا تشتاقی خوازره و با واشنطن دویده میده کوی کاری بکتن چونکه هم دبینن درش کرنا اگربستی هیا و گلک ناتبایی هیا دناف دشبیکی هیا دناف پیامن ایران دا و سپای پازداران حول دتن که همو پیامان کنترول بکه همو دانستاندان کنترل بکه جالی کمار اسلامی و گواشا سربازی بگمان هیا آیا واشنطن دخوازه و چند بکه رنگت ویده میده نخوازه لی از دبینم که دا آماده نبوی چند اگر بخوازن و بریان هاجی واشنطن نشان دایه که امریکا دکاره گلک پینگوان با ویژه و گلک آمان جان بکته جناب ببین که آلین دن نخوازن جناب ببین چکدارین شیعش برکو پسپوریاتت وان گروپان دایه چند گروپن که امریکا دخوازیتن دور بکتن جه دستالات جه هزه جه چکی و جه پاره کیج همیان زیرتر امریکا هست کت یا مطرسیه بسر عراق و برجواندین امریکا النافچه So the way the Iranians operate within this kind of network. شوازی کار کردن ایرانیان دنوا وان توران دا دنوا حشد شعبی دا زیادری هفته و پنج سازی هنه که جه ایران نزیکن زور به هر زوران دبن کنترولا ایران دانه با آوه که جاویان شوازی برنا وان میلیشیان جالی ایرانه و ایرانی دچن پیوندی خواه یا هری زیده دگلوان آلیان گردن ین که گلک دلسوزن با ایرانه کتاب حزب الله هيا بونمنا كتاب سيد الشهداء هيا عصائب أهل الحق هيا و رخراوة بدر هيا كو سازيكا سياسي جا ل
اونها دا زدت رولک سیاسی دیگرن جالی سربازی هر وها گروپین بچوکتر هنه که کتاب انصر الله الاوفیا لقائم الانبار هر وقت کتاب امام العلی هنه اف گروپ نبتنه موشکان و درونان داویجن شانندن جی هنه دکارن اپراسیونان جی بکن دکارن شروانان جی بشینن با جهان لی گروپین سرکی ینکو امریکا ینکو تکز دکت سر اف گروپن وکو کتاب حزب الله و نجابا یکو سرنجراکش برام درباره وان گلک به هفره گرداین تنانت سوشال میدیا وان جی به هفره گردای تنانت اگر لدیجی هفدوجی قسان بکن لی دما کتت سردخوازین ایران به هفره بدم بانگواز ایران ودچن و بگوه ایران اتکن رنگ واشنطن تکس بکت سروان گروپان و او گروپین دنیا انشالله ایران و هاتنه پاردار کرن و بره برن لدنه ها دا امریکا دخوازه وان گروپان کتو بند بکه ین کو گلک فرمانان جه ایران ورد گرن و طورکا گلکی باش هیا دگل ایران و گلک شران دشی هزن امریکی و هفته مانند کن افهمی گروپین چکدار افین کتا بحث کرین افهمی چند پاره اگر از بزانم چند پاره ایج مثلا حیوانه سالانه جبو جید بن یعنی چند دهاتا و گروپان وش کیفت بن Well, it's impossible for me to say how much they're really drawing. با من زحمت است کو بیشم کاچم پاره بوند جیت باش دا حاج شعبی شی گلک جارنده تا گوری دمی گورانکاری بسر داد لی اما که نمونه اگر نمونه که ور بگیرین کنه اف کسا چوا کار دکن دناب سیستم عراقی دا رخراو بدر هیا دناب وزارت ناف خود دایا و وان دستات خوب کار تینا دا کو کنترل پلیس هم بکن اولگوری برجاندین خو پلیس هم کار بینن گلک آوایان کار دکن نبتنه پاریان وردگرن حکومت عراقی بلکو کلیارن گندل کارانه جیب کارتینن شوازن جداین گندل کاریه دکن اگر سری وان گروپ بکن ین در موسلنه اکش نمونه آن هیزن شبکن که هولدن بهنه بکار اینان و کریارن گندلی بکن و هیچ چافدریک لسروانیه چونکو او بشکن جو حکومته و سالانه میلیونان دلار بدزفتینن لی گروپ سرکی اگم باز بکن پیوست ترکیز عمل سروان گروپ آبنین کو دنوا پارلمانی دانه دنوا حج شعبی دانه دنوا حکومت دانه وکو کتاب حزب الله هنه وکو عصایب اهل الحق کو مزنترین گروپن و دنوا پارلمانی جا گلک کرسی هنه و عصایب اهل الحق گلک هول دانه کو دست بسر سازین جداین حکومت عراقی ده بگره اگر پالاوگاه بیجی بنری وان گلک هول ده دست بسر دا بگرن وكو من بريانو كان قوتي همو باشا كان جاءك وينك جشتي قيس خزعلي جي افتشتا قوتي ام نها حكومتنا ام باشا كان جو حكومتي لو راجي ام بومنخم ام تشكن خواب دينا حكومتي شكو حكومت امين و اویده صلاة وکریک وان بکارن پارک گلک ملسیده بدست خواب بینن ده گلک وزارتان تنانت بريانا او كسن بسر صدر و بونجي همان تش دكر كده نوازرتا تندرسي دابون بريا فروشنا درمانا مليون دولار دست خواتينان مخابن حكمتا عراقي ببي آواي كار دكتن اف جروب همو دهان صدان مليون دولاران بوان كريارن گندل كارن بدست خواتينن گله سپاس بوزان یاری شروع هوا فیلیپ سیمز بسپوره گروپ انچک دارن شیعه سپاس بوده